أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتي أخون أقول من كمّة أنغارة دوه غيره ما قلنا ما دفعوغا ممسكتوغا كوريا مجندني علوم القرآن وكي كلاستكين كريت القرآن قلوم هوري إكيكي فلاوتو كي مچا أقول من بالالم جنگوس فاوان मेरे अरगुन में कुरिया गेंदानी मिहार अरगुन में फशाफावा मौदू के तेरे ई किरत कुरान के वकी वकी सूरत तका आदि वकी आयतों के नायकमा बेहगुतुम अवन फुरत मा अनेका संदान आकोल लदें बेनुम वनी मिहातन अरगुन में वर कुरुक दन्नमा फवान किरत कुरान के तीन सूरत तका बेहगुतुम नायकमा मतेरिकम के वाहकत के रिवावनी आसपावे एह नमस एगतरें गिना वाहकत की सहानु वाहकत है मेरा उनमें देने का तुम वरम मुहिम बुकमे सौबकी किरत कुरान के मिवेनी एवेनी आयत नोता मिवेनी एवेनी सूरत कियवाशे कियवा फमीह कं एवेनी मिवेनी मैकमे लिबिगन दाने कम आसपा हुन्न वाहकत मि ज़मानुगा अदि खास को फितुरी आम वगे दाहिरुगा एक सहान सहा बलाल में नेति अरगुन मन्ना ए वाहकता नगुल कुरवी जकम अब्बाना नोता कबूल कुरवी ए अमल कुरवी जकम अब्बाना अरगुन मन्ना हकीकतुगा ए फेवेनी जाहिल कम गेतरे अदि अरगुन मन्ना ए फेतुरे मुंदनी नोता ए फतुरा मुगा अरगुन मन्ना दागरे वेनी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्बत को एकदे गफाना मेदुगा हेलिफा वा दोगो वाहकतकी हेवे मालूम में वरबड़ा फरवात रिवांचेन आम गोतेगा इंसान अबदुस मैकमा मतिवरिकमुगे वाहकतका कंकमा एंबुरी द्युमकी ए वर गैकमे एफद कंकमा मीस्तगुं समाल वाले गोडुकमट्टक अब मैं वाहकतकम आई सूरत फातिहा के मैकमा मतिरिकम के वहाँ का निम्बाल मफू बकरा सूरत के मैकमा मतिरिकम के मच्चा एगो तुम अरगुंडो बे रिवाय धन्यवाद फान एक तरेगा सूरतुल बकरा किए बे गे का शैताना कैरी नुवाने कमा आदि बकरा सूरत आल इमरान सूरत दे सूरत की क़ियामत दो शफाअत रिवाने दे सूरत कमा बकरा सूरत गेग केवा कमा फाना में एगे का शैताना कैरी नु मगे इतुरा सिहुर हा हो रागे सोबन दिमावा के की मसदकु सलाम खुदेने कमा अदि ये सूरत का वा आयत कम का वा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मिफदा मीह को इने मुसीबत दिमाग जकम फाना क्योमा एकुगा आदि एना मिफदा दुआ को फिकम फाना अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिन्हा इल्ला अखलफ अल्लाहु लहु खैरन मिन्हा इफदा एना दुआ को फी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एने गेल्ली दिया कमक फुर हियो कम बोडु वगेम्बा कम मिंबर कुरबा बकरा सूरत के एम्मे खास एक कमकी ए सूरत का अल्लाह सुब्हान ए सूरत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला लफवा फावा मतवेरी आयत ए आयत के मतवेरी कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए आयत के मतवेरी कमा हेकी वडागे अदि आयत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावा लेवी एम्मे मैं आयत कमुगा लेवीफा अगुन में और कुरी सूरे एम्मे ला रसूल दस्कुरा आयतुल कुर्सी आयत कम वाना मकीरती
Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulai en kalam fulega makkam kude no ennamas Allah subhanahu wa ta'ala kalam fuluge terega bas wahaka dekwe mawdu ge sabum e wahake ge aslu rujuu wa farat ge sabum e wahake mabbe matiwerigen ituran ebade hembima ayatul kursi ga wahaka dekwe fawani Allah subhanahu wa ta'ala ge zaat fula behe gut enkamu eina subhanahu wa ta'ala ge matiweri kamu e ayato bes ituru matiweri kame lebige dani ikam balla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matiweri sahabi ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu akale ifanaki kirit qur'an ge ahulwari bebbekanu akale ifana laqab de bani sayyidul qurra ge laqab qari weringe sahiba ge laqab sahabi bekanu ge teren arahun nabi qari weri كيفان ودانوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربية يا أبا المنذر أبو المنذر كي أبي بن كعب رضي الله عنه جه كنيا إكله فانا قواله وقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه قواله فني يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم كذلك فانك ودا غنواه كيرت القرآن غاوا إما ماتوري آية كي كباك قلت تمن كذلك فان دنوي में الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في شفاء آية الكرسي इंदुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन कले गफानोगे मे फुलुगा जस्सवा हदीस कुरबिये लियहनियकल इल्मा अबल मुंज़िर कले गफाना तहुनिया विदान में लिबिलवा फातिवा इल्मट सबकी बल्लवागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगे कुरिन बयान कुरबवा फे नोए किरत कुरान गावा इम्मे मतवेरी आयत की ए आयतुल कुर्सी कमा एकमको Ubay radhiyallahu anhu fada sahabi bekanum kirit Qur'anan ahul verikam bodukam ebekanum kirit Qur'ana gaekka mattaka ebekanum nan kirit Qur'anuge surattaka ayattoge ma'lumatu amilla fula visnavaga bes nagaga neve ha enkamu kirit Qur'anuge ayattaka bala ruga ayattaka Allah subhanahu wa ta'ala behe gotum emme furihame wahaka de kayfawa nuwata emme matwari ko wahaka de kayfawa ayatiki ayatul kursi engamu ekale gifano gatigame nete jawab defani ay ayatul kursi enota Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mifadan fashkim asfa wa ayat en hadith ega Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu riwayat fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabi kama man qara ayat al-kursi dubura kull salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul al-jannati illa an yamut mihaku kum farul namadege fahuga ayatul kursi kiyawa fi kama vanama emiha suwaruge wanum hame ekani maname fawani ena marunuwat maneki ena marum ekanye hame ekani ena suwaruge nuwadevi ehne sawba mihaku komme farul namadege fahuga ayatul kursi kiyawa kama vanama emiha marum suwaruge wanna hutte ege mafhumak waram matweri maikam emima come farul namadege fahuga zikr tasbih fahu ayat kursi kiyomaki matweri sunnate agumenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun fennan eboy riya dual afhar ayatul kursi ta qur'an ko kiyebu sunne begen bakam maduwegen riya dual afhar ayatul kursi kiyebu sunne begen bakam egiteren fas wabutaki farul fas namaz ge fahuga ekamuge mankuma be rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani mihaku komme farul namaz ge fahuga ayatul kursi ki awaf kama vanama
emiha suwaruge wanume otina marujje kama banota ena maru nuati suwaruge nuwade heri ani bogutaki mi anna riwayatuka dhikr qurayfawa wagutu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge mashhur riwayat ekale gfanu widalwani Imam Bukhari wa qurabwa fa riwayat mi widalwani wakkalni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhi zakati Ramadan فأتاني آتي تمن كده يقفان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهته بي رمضان موجة زكاة حوالوه إتكتي بلهته رمضان موجة زكاة ده مرادك فطور زكاة فطور زكاة قطعا نروي قواموجة باوت بلهته ما تمن كده يقفان فارا وريبه ورمك تمن كده يقفان حوالو كرفي ده ريغندو قطعا timan kade gifano etakete kariga mutta mihe ko toje fajala yahfu min at-ta'am ena ege tere taketi nagamundi fa akhadatuhu fa qultu ena ga gifetu mafoti man kade gifano vidalo wime la arfa annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam timanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamaya kadege wahaka gendan berima etoga miya por tafsir ko ngas fa Imam Muslim fada bebe kal rewa ko wa fa riwayat ga ekan ego ta Qur'an ko tin re apo higage dia kama be komme re ko emi ha bo fehetto ma ko ena ades ko munde timannage waran nikamiti kuda kudinta ke tiuma ga ekudin na kaaiche dinu ko gotunne timanna mitakiti migendani timanna gawaha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nang gawas enamas timmana fahara ekan ga diuma foga Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ewa kata kiya defi enamas emme fahure kiya nudebba mati ena mi bonani nuwata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dannawani idha awaita ila firashik be riwayat ganna ko timanna do kollashe eron timanna kade gfana bone dena me shaytana kare nuwane gote ena mi riwayat ga ewa ka egotan as fenne ena mi bonani idha awaita ila firashika tiba nidan tammachan araf kama vanama فاقرأ آية الكرسي كي واسع لن يزال معك من الله حافظ ايرن تباك كاريغا الله سبحانه وتعالى وحدتون ركات لقربا فرات أبد مهنان ولا يقربك شيطان حتى تصبح أدي فتيس وجوم الدان دي شيطانا كاري نواهد එමෙ මායතුල් කුර්සි නිදන් තම්මතිගා ඔසෝත මෆෝක යවමකි ඒ සුන්නතේ අද ඒකේ සෝබුන් එරේ එනා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදතු රක්කාතරිකන් දෙබ්බවා එනා රක්කාතරිකම ගාවාන් අදි එනා යා ෂයිතානා කෑරි නුවානකම මිතනෝගා මි දෙන්නෙවෙ කොම්මෙකස් මි අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හා ඉෆරාතක දෙමිදුගා දෙකවන වාහකි එනස් මිගේ නතිජා හං අල්ගොල්මෙන් නකෂවර කුරවේනි Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas pulakum den Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga mi waha kata dennewi ma ekale fa hadis kurabi sadaqaka wa huwa kadhubun kale fa no kariga ena eboni tedu waha keke maniki tede ekam oiggote maniki ayatu kursi mi hebo nidan tammachan arafa kewaf kamavana ma emiha Allah subhanahu wa ta'ala adun rakkat riwane farat labwane adi shaytana ene fatisujjo madande kari nuwanete efo hadis qurani daaka shaytan ay shaytana manaki shaytana mihe ke sura ga as taketim wakkan qurani ay dogwari ke kom mifar hedi tede ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heke wadagan emema hawana maqamaki kum mihe kus emiya kun didan tammachan ara eruga ayatul kursi kiyewu anedde maqamaki heduna hawiruge dhikruge terek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fami hebo hedunu
ayatul kursi kiyawaf kama bana ma hawiru wejjo maddande Allah subhanahu wa ta'ala ena rakkatere kurabane kama adi hawiru ayatul kursi kiyawaf kama bana ma fatis wejjo maddande ena rakkatere kurabane ehma am usulakum dannawanya sunnatuga am maqamig ga ayatul kursi kiyawu sunna begembe ya duwanu getere egi turum sargon men hama gina kiyo mondan oi ayatul kursi lobe dakhunne agondo hama dan nawalin ayatul kursi ga wa ka deke fawa mawdu ge matiyori kamon ayatan matiyori kan libing bani ayatul kursi ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan qur'ani ila subhanahu wa ta'ala ge matiyori kamon ge wa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah ila fiwa hambu gotuga alukam bebun habbu gemba ehin ebis faraten ot ehin ebis ilahin nuwa Allah al hayyul qayyum ila subhanahu wa ta'ala diri demi wodigimba adi qaim wodigimba ila subhanahu wa ta'ala nimumen neti azalu sure diri demi wodigimba feshumen neti nimumen ne gotuga diri demi wodigimba ilahu adi ila subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge daat furuga qaim wodigimba adi ila subhanahu wa ta'ala ge artakunnagen insanu kamuga bis jinnin kamuga bis odutaka bin kamuga bis mihuriha takiccagen mihuriha takicce qaim kurva damahattawa fara Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ila subhanahu wa ta'ala tayya jehumakum bes adi nidi awahara fuleppe umakum bes nuhippebe manake ila subhanahu wa ta'ala nidi ge kuri kologa miyanna tayya jehumoge ghafil kum bes adi nidi bes ila subhanahu wa ta'ala ya beenum be bodigen nuwa farat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fa inna Allah la yanam Allah subhanahu wa ta'ala nidi awahara fulu nudappawe wala yanbaghi lahu an yanam ila subhanahu wa ta'ala ekashigem wa kamen nune awahara fulu leppe umak baikha sifata haki makhluqun ge nisbatuga furihama sifa ekamu khaliq ge nisbatuga sifa uni sifa nidu makki makhluqun ge nisbatuga furihama sifa nidan je namas member onnan nidi benu bawaran nuri bijjeyya masane bayyi farwa hoden jehinji kame nidi hisaba wore gina nidakama banya ebes masale ebes bayyi farwa hoden jehingi ngabade enamas Allah subhanahu wa ta'ala ya ribitibe gem bani ila subhanahu wa ta'ala mustahir wa anta gem bani nidi awahafu uleppe hem Allah subhanahu wa ta'ala ekashigem wa kamen nun ila subhanahu wa ta'ala awahafu uleppe o makki egotan hunnane dawro kanka adam ge dariya nota makhluqun insanu kam benu wan Allah subhanahu wa ta'ala ya ka benu ge godiyen nugannawan algul menna nukevijjeya bayyin adi hisabu wore gina kafiya ebes warbalika imam ibnu qayyim rahimahullah mi ayatu ke tafsiruga waram furihama wa fula vidal wani aduttakunge komme rahataka ufalaki ege natija eggotum warubalikama lodukan genwa bella aduttakunge komme aramaka ufalaki ege natija eggotuga lodukan himeneka hisaba pore boda warubali vejjeya nidumuge aram beenumbe hisaba pore boda badu fan vejjeya kewumuge aramu beenumbe hisaba pore boda karuhikkagen fiya buyumuge aramu beenumbe ekamaku hisaba pore gina nidafiya lodukama kannekan ihsas kurave hisaba pore gina kafiya warubadikama lodukan ihsas kurave hisaba pore gina boefiya wasama ifadan begende ekamaku Allah subhanahu wa ta'ala mihuriha sifatakum mustahir wa anta bewadigem
إما الله سبحانه وتعالى يقول لا تأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم کے متوری صفہ پڑھو اتورا فوری ہم کن بیان کرو کری صفہ پڑھن اتورا صفہ فوری ہم کو دے مانے کی دری دے میں وڑی گم بنی الگون میں فدا بیان کو دری تی بے ہن بسنون دری تی بس بے فارو مروان کے بجے ندن کے بجے دیر ہور مگے مان گلی گندا گوتا میہا بدلوان کے بجے نوت وربلكم غسوبون انا لازم ويبا فريهما حياتك غوري ميه كباغا هنا صفتكم محروم ان الله سبحانه وتعالى الحي القيوم صفه دي صفه فلو اي ترو فريهما كم مجنوني لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض اله شيء ودتك بيمغا ووريها اچ ملك وديگم بني الله سبحانه وتعالى أركم بهم حق بهم وفرائع هم بهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنكون الله في حق بتوع أركم بهم إله كنوع سوبكي مس سوبتك إله سبحانه وتعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بمغا وهورها تكنجبني الله سبحانه وتعالى هم بما أركم إنسانك أينك أركان آدم قدريك فرلان يفكم فانا ما الله ك أركان أينا يعني أركان كوربني إكشي جنن نوع أينا إيران هذا تريتك كورا كم فانا ما الله ك مخلوقك كن فرلان يبني إكشي جنن نوع أينا هلايا غسجها نوعتا إنوبس رمزكن إبانو قاتم كوشاكن مشاكن هدافاوا بودكن أركان كورا كم فانا ما فرلان يبني الله سبحانه وتعالى ك مخلوقكن أركان إله سبحانه وتعالى فيها إهن إبس فراتك أركان حقه جنن نوع له ما في السماوات وما في الأرض إما الله سبحانه وتعالى فراتك أركان فراتك بجندني إم بدو أنيا كمل حقيقي أنيا كي أي إن الشرك لظلم عظيم هم كشورون شركك أي إم بدو بجنبا أنيا أي إم بدو أنيا شرك فور نوركا تريكا من نوننا شرك فور بدو أنيا نوننا أي قتل كورون كمغابيس أي فيرون كمغابيس أي نورون كمغابيس أي جهالة كمغابيس أي corruption كمغابيس تكون كمغابيس إن كم كما كفور بدو بجنبا أنيا كي شرك الله تعالى إله سبحانه وتعالى کے مخلوق کا ابس مانے گا انہم کرو الله سبحانه وتعالى اي مستاهر وانت خالق وانت قدكيت وانت إله كمغا بوديگم في هندو إله سبحانه وتعالى خلق ربا فوا نكمتي مخلوق کا إله سبحانه وتعالى حقوقم صفة پرتكترين ابس صفة نسبة كرون اي كندا إلغين شركو له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقول من كوري ريغا وهكذا كالي شفاعتك وهكذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله سبحانه وتعالى حدثك إبس فراتك الشفاعة ترينوه الله سبحانه وتعالى إذن على جمنه أقول دل من إسوديا بي رواية توقع ليغا كيرت قرآن شفاعة رواها دنبي دنومغا أدي بقرة سورة آل عمران سورة شفاعة رواها دنبي رغا قيام الدهن شفاعة روان إفراتهم أن إفرات إهن نمس الله سبحانه وتعالى إذن دبوا فاوا فراتك حقك شفاعة ربيني أدي لو بتخوني شفاعتك ما قدو تنوال شرطك أي مؤمن كتك الله سبحانه وتعالى حضرتك إيمان كم أهل ورنا شفاعة ربهم وني نكم بلوا صح حديث के आसपावे क़यामत दो महशर के मैदान होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे वड़ा गन्नवा एकले गुफानो के बप्पा फुलो आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बप्पा फुलो की आज़र
إبراهيم عليه السلام کے بپا فلکی آزر كيرت قرآن وصريح عبارات الله سبحانه وتعالى وحي قربافا بي آزركي بدو هداك مكة علميه اي يكليك فان إبراهيم عليه السلام کے بپا فو قرآن كمنك الله سبحانه وتعالى رحمه أقول من كترين كم مية كيتو غاوا لوي با كلنا فرما بدوان එකනේ ෆාන් දෙක වඩාගෙන නෙවි බප්පා ෆුලුග මූණු ෆුලුග මායුස්කම මොලිකම මිලාෆාවට එහෙදුගා ඉබ්‍රාහිම් আলাইহিස්සලාම් බප්පා ෆුල විදාළුවේ අලම් අකුල් ලක ලා තඅසිනි තිමන් කලේ ගෆාන බප්පා ෆුල නුදන්නමන් හෙයියේ තිමන්නය නූරදේශ තිමන්නගේ මේ බස් ෆුල කියමම් වාස එහෙදුගා බප්පා ෆුල් දන්නවේ අල් යෞම ලා අසික් මියදු බප්පා ෆුල් දරිකදුන්නක නූරේ දින කිතෝ කුරානි එදුව හොගා දරිෆුලා බප්පා නූර දුනි කොම්බේ කලතෝ ඉබ්‍රාහිම් আলাইহিস සලාම් කි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරබ්බනි اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا الله سبحانه وتعالى تمن كليك فانو خليلك كمغا هبوا في إبراهيم عليه السلام خليلك كمغا هبوا فدا خليلك أي أم لوبوا أم كفر رحمن وانت إله خليلك قطك هبوا سبحان الله إبراهيم عليه السلام كي خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم کی خلیل الرحمن خلیل اللہ اول العزم فس رسول بیکنوں کے تیرے گا ہمیں وڈا گنوا ابراہیم علیہ السلام افس بیکنوں کے تیرے ام ما دبے کنوں کی ابراہیم علیہ السلام علم میں جمع نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کما متورکا کیہا ورکا ہننا افو اکلک فا رحمان وانت الہ حضرت کا دنونی ඉබ ඉලාහු මි අනාය වඋදෝඩ නුගන්නවම් හෙයියේ මියදුගා හිතාම කනේක ෆාන මෙදුවර නුපරවවාන අනක ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදුතුගා දන්නවනි ඉබ ඉලාහු වඋදෝඩ ගෙන්නවි මෙන් නෝන්තෝයේ මි අලා ඛියාමත් දුවහුගා හිතාම කුරානේ බේකලෙක්කමුගා නුලවවා හුෂීමොය දුරු කුරවෙගෙම්වා රහමතුම් බේර කුරවෙගෙම්වා බෆයකු ලිබිගෙම් මුමවර බඩු හිතාමේ කි කොබාහි දොගෙන් නෝනන එකමක බල්ලවා ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ හදුරතුගා ශෆාඅතේ වඩාගෙන් බප්පා ෆුලුග ෆාෆුස් සවා දෙමුමන් එදි දෙන්නෙමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන්දෝනි تمن إله سبحانه وتعالى كافرك الشفاعة ندبوا مديمة أدفاف نفسها مهم نقطة كي لو بتأخذني شفاعة اللي بنج بوه إنما الشفاعة حقوا فدا فراتك كمغا تما بسوي هذه شفاعة بفراين أي شفاعة حقوا فدا نوت شفاعة تربيه فدا فراتك كمغا بيجي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله سبحانه وتعالى حضرتك إله إذنا ولا كاكن هي شفاعة تربين إفه أنجوني وسع كرسيه السماوات والأرض لو بتأخذني ميتانو الله سبحانه وتعالى كيف بجنتو الكرسي ده واحد ذكر كرفافن كيف بجنتو الله سبحانه وتعالى إلى خلق ربي أهم مخلوقاته إتورون كرسي جماعة كمي آياتها ذكر كرفاف مبني آيات الكرسي كلن نسبة كلن نضيفة يعني آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهم برفداروني فهم أن دسم فلوجي متبركان نوت هابة رنگڑم مانا كدبو متكه وهو العلي العظيم إله سبحانه وتعالى متيري وانت مردن وديكم وا هابلي وديكم وا علي العظيم متيري وانت أدي هاب بدو
matiruanta huswa horwanta ila wasiya kursiyuhu samawati wal ard udutaka bimuge tanavaskamuge macca e kursi koduge tanavaskam wani tanavaswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'a ekiyama vidan hadis korobani kursi koduge wa kursi kodaki labata hunne ibn Abbas radiyallahu anhuma vidan wani ei Allah subhanahu wa ta'ala ge fam koduge dasukawa gondi kole kursi ki Allah subhanahu wa ta'ala ge fam koduge dasukawa gondi kole e godi koduge tanavaskan kirit Qur'an go Allah subhanahu wa ta'ala me wahi korobani wasiya kursiyuhu samawati wal ard udutaka bimuge tanavaskamuge macca tanavasvegenne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korobani hay uda hay bin kursi koduge tere levijje kama vanama e hay uda hebbumo bimuge misalaki hanafas sahara e getereya illa naifawa dagadu foti takige mithal khiyana gennawa rufiya foti takke hanafa sahara geterega algun men garajeng amko ekhala sahara nos fenna sahara getere enna de bijje kam vanama e sahara ge nisbatuga e rufiya foti tangi ko fadecche ko chetto e hadis qur'ani hang uda habbin kursi koduge tere levijje kama vanama e henguda hebbimuge misalaki sahara ge tere ella lefawa rufiya foti takegge no dagandu foti takegge misal den hadis korobani e kursi kodu subhanallah e kursi kodu tanavaskal libige wa wasiya kursiyyu samawati wal ard e kursi kodu arshi koduge tere rahmanu anta ilahu etanegge matiga wadigemba ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa arshige teriya nebijje kama vanama e kursi koduge mithalaki ekkala henguda habbin kursi koduge terega bi fada mithal la ilaha illallah dem bisnawa labet akhunne rahmanu anta ilahu al-'aliyyul 'azim subhanahu wa ta'ala ge haba wanta kama ila subhanahu wa ta'ala ge kibriya wanta hem begin algon menna Allah subhanahu wa ta'ala ihdan ko defani riyadwalu etafaharaku balwa em bangiga emme bangiga riyadwalu emme bangiga wis hafaharan eba iqrar wanje Allahu akbar emme bodi Allah emme bangiga fas bangiga tiris faharan algon men hekiwang ebeje Allahu akbar emme bodi Allah namaduge komme commandegga algon men iwigindani Allahu akbar emme bodi Allah bisnawange to algon men ki kumba etto algon men ki rahman anta ilahuge nisbatuga bimmatiga bodawe kiburwereve ule iruga algon men ki konchitto kumba etto Allah subhanahu wa ta'ala kibriya wanta kama ilahu subhanahu wa ta'ala ga azamatan algon men bala iruga وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إله سبحانه وتعالى أردك بما إتنتن بلهت يومك إتنتا لنجا كن دني ودك تمك إله سبحانه وتعالى فيلانو دي إله سبحانه وتعالى أهورها كمجة علمه لبي ودك نبتة خنّة مي آية إها ما متور آية كموجا بيجين غصبا مبني يكون كابون دني فدان حقيقة توجا آية توجا واحد كيف موضوع كتناسكم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قرفا فبيت يبان الله مدوجا فكر مكراش إهن نمس إله بمخلوق مدوجا فكر كراش أقول من الله سبحانه وتعالى مدوجا فكر هنجا جن أقول من نكا نتيجة إنه نربي إيه بدلوجا أقول من sikudi kosme gabuwe gawe nuwata Allah subhanahu wa ta'ala meduga ekasigen nuwa vishnu mengene vishnigen dan sobaki algon menge sikudi takun vishna denegane beni algon menge sikudi tajriba ko fawa etche
ehmi Allah subhanahu wa ta'ala agomen nan ilahuge haba bodati makhluqata dakkawa engawani etakiccha meduga bisna fukur inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab hamakashorum udutaka min khaluq kurevuma reduwa badal kurevumuga buddhige aholu verenna bodati gemba hikitakebbe rahman wa ta'ala subhanahu wa ta'ala gadat ful agumenaka ma'rifa ko dene nuganeben ila subhanahu wa ta'ala agumenna khabar kuram wa fenne iblis makhluq kan ila subhanahu wa ta'ala dakwa fenne agumenna ngoti ila subhanahu wa ta'ala khaluq rabba fa makhluqa takabbala itakiccha meduga bisna fukur hingage ila subhanahu wa ta'ala ge kibriya wanteri kama haba bod kama azamat mativeri kan agumen ge himmacha genes gane agumen ge nikamet kan agumen amille tasawwur agumen nikamet warakin agumen Allah subhanahu wa ta'ala kuttum beveni يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد على إينا جبر ربا إم كتم مجمع وقتك إينا سجلا جوا وقت إم نكمتي وقت إينا إم ماتيبري مجمع مون نكوري بيمتي جا جسا هندر اسمع بيمتي جا جسا إينا نكمتي وركان إينا الله سبحانه وتعالى إم كتم مجمع دعاء الله سبحانه وتعالى أقول منا إلى سبحانه وتعالى معرفة كرم حقكم قطوا معرفة إلى سبحانه وتعالى بروة وخشوة رمك توفيق من بركورفهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.